keren bahdin apor baka sorkar ka pembet chwa haga bede baka ta roster system ka pembet kita ki jerawat ki badan haga ji benterkan dia kata roster system baka bagi pe jak ni sigi ki pemerintah nioi bakam wonder kemrai ke jele to voice of the people party haga bede baka reservation policy kampat kut kidon kiwisim kabu na kiwi kisensan pernai ketemu berjalan baklayu pada barang the voice of the people party kasuhe selatan kenya saya kata kezeki reservation policy mentala sistem kena yang kuat dan pilih cah speak okey pada kesoka kelapan po the voice of the people party sistem bandala di export committee bahkan pendat yang mencoba kamera kata export committee kasang menteri kam mention Islam naduk bai August nama kata mentakkan pada sistem anda ladap sistem hobrai August ngin sepet ngin tibiang habere bang reservation policy lada kalong ke pinhun yung pada jo jera kami ke join ngin piang kena lada kalong mar persya ya ke cintrong ke jo pada nakaliang ke jo voice of the people party lada hak panik pada ngin ni piang sasisin nama ngin kwa bau pun samla kiri kon hak kiberit kibelang galawai jogori ke bayi ke jongi ken syakta nak kata reservation policy nama kata koki paiba the voice of the people party kawan sepi ontang pan yang kejidesan abede bakani election kawan ru sepi ban pensloho ikimat mereka miki jongka tabaka agak pendek kawan ru sepi ban pensloho ban penerus pa yang jimot ke jin perkat ke jompi dan mangitir skem detang haba ki dom shom kilalong ki bores pa ke jimot ke jin perkat kilalong ki bestar ki besyempang de hantar ni salah bani yang ke jin kelar ngin dalam reservation policy the voice of the people party kayeng bani kren halo ki mak ki bape the voice of the people party ling baki noyam ki joka ni julep le kapor Singapore la kalong di Grims la kalong Nehru berkiwai ki jerap putih berlet banpet laga la pentre kam hok lem haga bede baka bha yo putih jadi kun sama hak di jerap putih the voice of the people party kalet bantu la banpet hatu la pentre kam hok lem haga bede baka bha yo kam yo jam jadi kun sama joga jela ka bede jadi hakite ki office soka kata kedai the voice of the people party kabaki kabaksar ontang hakapor election tinagaki kaksar wadhaba amgan election balai ni haban ki baksar nama ni kwa barwarra ya kana jingkara ka bapura hagane ke jela ka biye ke jogi nalor kita ginuna per club group ki Dr. Bastian Murbo bolong koi kai hantai henderu bakibai ki noi kai Ngisyu keren halo ke cinta juga CUET hagi ngisni ki pemerintah balai kani ke CUET ate bon ki kon samla nak ne shong kilet pune hagi school hagi college ba tepskam khantam ko gadana 11 12 piha bale ya ke CUET exam hasyala pune dan pune hagi undergraduate level kunjuro kita berkuat pendidik bikin master degree kita berpendidik yang kasih wiki hasil Indonesian atau PG level. Ketika voice of the people party kamdan jing persya haka beda bakata kasih wiki kedengi persya apa yang kapor yang rukun penterkan dia kedengi kasih wiki lah habangi pek nabangi slow to shy bakat jelang ni kaya kamtat cemalong kebabiang pura bang penterkan dia kasih wiki nomor kita ke exam center su tempat biang pura ban pendak lut ye ki jinal kam jo pun sama jo ni ke jela tapi ye ki jongi ki don ki kon sama ki diski ki pemerintah ki tempau ye kada ke jin slokia ki ba ki ong ha ki dolam jo party kasem sito mingi banlet badele ye ki exam na shabar la ke jong ki jela don ki kon sama ki bahab banlet badele ki exam so Orissa so West Bengal kamtam ki khod samla ki bawan ka long ye lamsem ko dok kemnan ye kata bisa ban ki tiket tre dari tiket flight badenya ye ka exam kani ka pendola iki banile ye ka CUET
Para bakimlah balik yang dikasih ke exam. Kependopat iki, yang kata kebinta, bikin pendek susu yang kecimpuli ke jongki. The voice of the people party nama kata kada ko kipai ba. Na ko ikapor, siya ikapor. Tinggi, kara ikibat kita per. Para ngam jeliu, para piti jeliu pet. Bagi kimat kibakta yo pai ba. The voice of the people party, ladang ikan kelai yang kami kasih ke kasur ke jauh pai ba. Nama kata kinoyam jaga parti, apa kelek pendekan baka sorkar, kelek banten slow, yang asur jompi jangan hakamat kini kindom sensar, kita sensar ina bon snap. Kata kali the voice of the people party. Henry, hakan jaka begini kiweta kiseng sain pernah, kin sirap, kin pan jimut, kumno banten bahaya kejelanan Malaysia kemat. Jadi slosi banyui. Ki persyang tenban Bantan, ki persyang tenban ban wadau, ki long tenban kita ki mau jemput yang voice of the people party bakanlah banterai khamha nak bedakali kejela kami ini kejongi. Kam nda satang kato kami ligis ni ngini obajit yau tau nong nikmat syati parlimen uban nikmat nak kena kesilong parlimen BC ni shibon kita ki jelam bakla lani kita ki jing syukur no jadi lagi sengsan pertai persya yang voice of the people party kinoilam kebening imut Bangladesh sisa kita kinoilam kinrai kilong temban kita kinoilam kibailam bakla yung paipa yui o deputy chief president na kababurong yu ujukren na kapor kung pinjit yung new MP candidate ng voice of the people party habaki Emily kijogani ng party Marcin Rum hagajerang pertakam joga ying darbar tawai hakaswi ke benigong kelani jinak habang governor Ukraine nakatin hindi ki uang kuno new deputy chief minister lapijit yung new MP candidate ng voice of the people party ulit kunjo na makatakam ng jibatoy lapinta lali lapijit yung niya rekro kipay ba kini balong kibasta nama lagi ni kisih kita minta kita sibon kinya kita persiang berialam bakra yang simut kinci perhat kijongpi kerana kuatan persia yang ini jandi ke voice of the people party apakah persia yang ketin hindi onde baka syuk persia tang baka kuatan persia soka ke persia nomor baka ta kecingkren hindi haying darbar kawan kelong persia yang kita kian yang kepala produk lalu kita ke rules and procedures of conduct of session Hapok Assembly. Then naman kita kadaw, the voice of the people party kayeng ban Persya. Lada kiya jisa kamdan jikta ngimdan ni ban Persya. Kena bapun pimbor yengi, bapun keren dah kakin hindi. Tadaan kam Persya, ni the voice of the people party ngimyeng ban yai Persya yang kata kecil pimbor joki bapun keren hindi yengi. Hakabedai dah parlimen ni bersodo saya ko kipai ba. Kinong ni kemat. Kiba ni kemat lagi jela per. Habaki rek benetai yang dia parlimen. Kira akan keren dekat klien paring. Kira akan keren dekat klien hindi. Bakira akan keren ro dekat klien lajong. Lada kita klien jadi nak tentu. Hakata kabak keren bapra lagi nak schedule. Nama kita ko kipai ba. Kung kejela kabingi kejuni. Habay makin kasi ang pasyalak dito baka i-chegil kadang makin parang bangilit na defend hati ang parliament and slosi bani bakita kinomik mat lani kita kinoyam jo jala kabi ke juri hakat jaga badin krenbet ya ke jing sisa ki persyang penban banyaram bakla yo paiba the voice of the people party kawan syabi om banyaram bakla om ban syukur kiliban krenbet tangi kabali ban krenbet tangi ke jing sisa kabali kani kabali kabayong kani kabayong kata kani kadawin juga voice of the people party ko kipat ba ini bagi slotoro sa kawepat tamat kabagi papadekren da kawai gasni shawai gasni kabalong kabadan kamtam habini ke jok kabangta bagata kani ke jingher arsut jogni ke jela kabini ke jongi ladang ipet habini gasni kabangta ni shibon kita ki jingto kijingkim ni shibon kita kijinge penyak ni shibon kita kijinge jubor ni baka jela ke jongi kamlong kabasyong sut kabasyong sai
Hatun bila jekeli mo, balai bagi jelajah kahapang long kumi, yang di jekeli yang ada kejengkeli. Baka bering, jimut yang ada, baka pelong yang ada. Ban perkhad akan benda, baka jubah kabang ayok simet kalong. Namar baka jure kecing bangsa. Kamdan su kata kesincar kadar kebebek. Kamdan su kata kesincar kadar kebiandor. Kebebekdor. Kamdan su kata kesincar kadar kebakul kebesubah hari giski kebebentar. Nyi baka kata kecing bangsa. Kajore hari giski kebebentar. Bagi kita lapan sagi. Limba kiri pot di bami. Lagi agensi gopre dan gopor sekolah gopor. Sorkar NPT gol. Kuno pencisya yang kata kerja bangsa. Kabasok ko kipai ba pencisya. Lada pisiang yang kasurok. Tang na kikinta nila banlin na tang na hati. Hato kata kami kerja bangsa. Ko kipai ba ni pencisya. Sibon na pipa bagi pencisya yang kerja bangsa pedang pengila pencisya. Lord of the Voice of the People Party, donpat sa kawaypat ka party, kabetrelang baka ni ka party. Lord kabetrelang hakajo ka sorkar, ka NPP baka BJP, hindi ka BJP kong tuloy ka NPP, baka sorkar Meghalaya, hapo jog jelam jog ka NPP, kade ka sorkar ka babansa tam, hakani gabi kejongi. Yang kanilang sinaklan na Voice of the People Party ko kipay ba, pinantip siya. Lakren daw Union Home Minister hakakan retorik jobrai rempang Joseph Arjal Arpulai ulong baga jela Meghalaya hapo ka jelam jogani ka sorkar ka pemerintah kalong ka jela ka babamsa tam ayuso kinamang ko kipay ba ngiyui bangisaki ye ka jing bamsa jogani ka sorkar ka jongi batu tip siya ko kipay ba ka jing bamsa jogo sorkar ka pentron yapi yana Kapendo yang ahok jompi jona, kapendar yang kamai kakaji, kawanlah yang jingki dor lagi marki mata, bersibun kiwe pat, kata kadeka bor jaga jing bangsa. Koki pai balaran nging lah bele persya, larang nging lah bele kun persya yang kadeka jing bangsa. Aku yang sini koki pai ba, ngitsopo, bagin sahab, bagin sedona. Yang baru kita boleh melakukan yang ini kecilah bagi kejongi. Nama kata aku kipai bagi dengkam menyerang ba. Sasi simpat. Kerana kita kisahkan di baliknya. Tahu tamai meruk ini kekenti ke pemerintah. Hidon yang kabur aku kipai ba tahu tamai yang ini kecilah bagi kejongi. Dan kalau film kita sosok kita start. Dan kalau film kita sosok kita sempang. Kalau film jid yang nikmat ujung pi. Satan sansi nginjit, satan berusi nginjit dia tahu nong nikmat cerita parlimen. Shibon kijing pencoy kirwan cepi, shibon kijing pimbit kirwan cepi go kipaiba. Erena kuah panong yapi, ladapi pikwa bani yang kejela kapi idem gentleman, kejela kapi pernai, ki dengkam betul persya yang dari cingpin tadi. Ay bakata kejikon persya yang kejing bangsa, sedang naga sedang nabi. Omsyo pagingkit ho, yang kita kinoyam ki jongi kibalen ho. Namar omday bagi sulong hi, day bapen kobor. Larangin yang pen kobor ki, kinomyo kansyong haki bagi syuki, bansensar yang kejela ke jongi. Larapigo kipay ba, kipenhar syuki, kinhapan syong lo syapo. Nama kata ko kipay ba, wan syapi, nakaryang jo Voice of the People Party yang kejangit. Banpan yang kejing kersan. Banpan yang kata jika siang ke pura ke jogi aswa dengan jid yang nomi khmat dan kabaki pinemi padba agar ka khatnai terek jogi bnai yo dan kabaki pitsen kya yang mereka benta on baki pinnesling namar bagaitan ke MP election ko ba manure manu UMP mudon yang benta ka bakraw balet banesa kimat kijura jauh paiba jauh jela harga parlimen. Nama kata aku di paiba, wan penting setengah ini. Ni paiba hak tu besmi, hak kenai terik. Let segi jagat pelapor. Bat pensiun orang remru,
yang abot ke jopi hasra pi pinyan yo tau budam ubudam mo pi pinyan unra ya kalawe joga cela ka be ke jogi unra ya kalawe jogi ni have ki bere unra ya kalawe jogi khun samla jogi ni ri ga be ke jogi nama kata ko ki pai ba khidan ka bor happy ba kimya hasra ban pun ni ga jingran ga jama nama be Dr. Vicky Singh Indian hari ke jange utar Dr. Vicky Singh bola utartam jom ka voice of the people party na ka benda ke MP election nama kun ka party habele keren minta ke sini le hado ar pusau tu di meeting akan pindah akan ke sini nama kata aku ginalan jo party habele keren lapia ginalan jo party bikin red but pencil pro you pada jo gani ke cela ka bi ke jonge kemudian nama ko Dr. Vicky Singh numda na ke jange kemudian kacu bisa siapa Dr. Vicky Singh uye Dr. Vicky Singh ulung General Secretary Java Voice of the People Party. Gaya kejindang, kejintip, gaya kekedan pulih jauh usanga ramba. Ulung usanga ramba. Ubrai iba haga jindang kejingsta. Ubrai iba haga kekedan pulih kejamu. Ha kapor bodong tahu kena pulih. Ini bentuk bahapor bodong songat kelas dan blok pendek haga first division. Haga kelas 12 bola pendek haga first division bola longru utopar haga rank bersipau dari kata position bersipau bola pendek yang ke bikom haga jin pendek jamu yang ke bikom bola long first division third position bola pendek ru yang artinya ki master degree master in economics but master in commerce but kumjur bola pendek yang katakan doctorate in economics. Nama kata you Dr. Vicky Singh tadi tahu Dr. Kon. Utal de ukurtam juga Voice of the People Party ko ki paiba. Ulong sisa ukurtam. Ubala I kita kekerdan pulih. Ubala I ke jinang ke jingstat. Ubala talle bedeta I ke jinge jogi nom sosnom jogni deli ke jogi. Badalor kita ko ki paiba. Tumau Presiden Baramba juga parti uang. Dalor kekerdan pulih ke bau beudan. Udon rohau ya ka jing ke kre udon rohau ya kata ka jing sim sia ya kam ka benset hau memba ro no ke ura pendek ho ya kam ra ko no ke para ba parti ke benset yu ko jeres ke pe jo parti u pendek ho ro ya kata ka kam ra nama kata ko ki pai ba ban sudah tentang ke kakedan pure kampat dia dan kam bandan arte ki benta kakedan pure ke jinang ke jista kunjuru kemensian menteri hok yang akan berbensyat haki banggang jika ketia bangador palkan ke jingsyur lada pi kipai ba jogo sdom chongsha pijit de Dr. Vicky Singh kon bolong MP jogo sulong parliamentary seat namdan jika ketia baumi ustamla rangba ulah kane sibon ke kiban penentoy yang ke sulong kebalakan penentoy yang ke jela ke jongi ko kipai ba nama kata ni ke gentleman kadon bagata ke gentleman kadon lingba jompi ko ki paiba sansem menchwa hadian bo presiden daralba jo parti uba agen basai bo lahap permati ke ciram yang itu election kepada hawar zakatra ni kejela prokowe kayam pamnut kejela prokowe kasopo bodarulo bodum ubuan mereka yang jela kami ke jongi serum seneng kikren kiok kikren ke khana balai ba are nuram gimle so kono nang sekamat manusia kan bandet bandetai kijinge ke jopat ba assembly den ma kata ulo bedung wan banka hak terus dan dia kan jela ke jongi karena gimle bangkret ayu bapa are terus ni uang halindet jongi ro bedung don kesgi ke batingsan pada makata ko kipai ba na I bautau lo bedung bawan ka yang kejela ke sini harus jam arja kapra urasan bangkerya badminton ni zang bani yang kena kesgi ke bedung batingsan pat yang kini ke jongi yang kini kejela ke jongi bad harus jam arja apra ni I yang kini sedang jom kata ke jongi kemen bagi let skabru harus jam arja apsal bagi let benci
yang nom ikbat hangkia parlimen ngindang yui susu ya kata kalau beri kebetulan cingkemen ya kan ini jelas kami kecuali I can stand kata kecingkelan nado kini ke MP election ban gimbut terter hadok ke MDC election bah hadok ke MLA election kebasawan hawar raja Abu Pra badai hawau pajba waya ke jingkelan kata pura upajba jo berjelahi brokoi habro nrepol tuli constituency ulai ke jingkelan dengan Voice of the People Party they hakum kata kapor ngin sei ya kata kecingkelan kata pura ya kini kecela kata i kecuali ikoki pajba nama kata sashisin Toshin kaya yang ke MP election, ayah ke jingkesan ke jompi ke Voice of the People Party. Dan kalau PPP pada sesisin, hak itu akan kena direct jobra yang, bapin lek sekitar kabut ke jompi, bapin Sean yang tahu budam marpesha jomga simbol jopra. Ditang kini kikimpien, goki pada sesisin ngai kubai sibun, ngai kubai yapi, yang kapor ke bapi tidak pelat, hak ini jenme, kapor ke bapi pelat. Kanong long ka belenoi kubai sibun kubai sejamo bila yo snow ke to ke pensiana ki I dorong na I doktor te apa kan ikan riusi sial lek sepoka cinta buat dengan bila sutro berkat pendoliap jaga ke ba ki no pensiai ke on pensiai dia taksi lagi tersudai ayah kedua nak berta jauh dari parti UP dan pun sudai dengannya berarti juga tak langsung tu ya kamsai ya kamten mati dia kemudian sibun doktor yang kali kecil saya kita pilih kena kapor dia klaim orang kap mana ayah kapor itu dengan mak kan naya cekang had benta bidai kena ka elektron bermenta dia kapor raya jangan siswa ini nongkren, siswa dah nak kita pun akan lagi kau berkat dan nusang, ini akan langsung nikmat nasi kita pun benar cinta. Negong sabe, soban sedang dan penslo dan pensnam, begini ya kijutang kijoma. Aku akan Tentang wujud semua zaman yang boleh teraikan rat unong bo unong thau, ulai kalau menyeng kamar menyeng belah perkop hangi ya kabut kabor ya kasap kapong, mana kalau tentang kejengkot kejengkia, bola la ban penang ini kau nilang, berhamdam ulai han galat banjeng hangi rahmat Tuhan dengan kejamnya. Apa pau wujud semua ya iskatli jong kador basnong jong syah, but ya member bagi isi member jom kedua basnong kita lahir jadi kita parti ban pelong ini kerjalan hakan ini senang nak waru ban pelpau bagi semua jadi orang jom parti tapi kenkup jadi doktor London hari Bakros jadi doktor Baskham bat iba Sanbor bagi wegi orang jom parti kita lawan sekali senang bagi ban pensai yang orang jom parti Selamat sedang nak waru penitur ini lagi ulamat pang dari sekali senang Kakertain kejongan, kadai usamlah khrap pakat debet mensong, kasong try kejongan, kadai nama ujang, beripai jongan ide nak diberi senang jongsa, lara pihak kenal, iba lamprang lengdo, ide ipai jongan. Kaya kadau kabawan sini, nama kadai katengrai kejongan, kumbajuang bor lara pintip nang lupiwan pinumtip sanau pilai. Pai babi Kajingwan jangka parti DPP kalau kajingkermen yang kebun balan kalau kajingkermen yang kena samla kisamhoi kajingni jangka parti DPP kalau kajingni simpelin hadirin kajingter jang lapa kajingni jangka parti DPP kamde kamsujareng hak kumbok om gibai henry gede kasandor kajong blek jangka parti DPP lah saya mengenai scam Badai kajing slow, kajing slap, kajong blade like ram nong bo nong thao. Ya kajing doi, kajing pirak, kajing kerpak, kajing korton. Jong kibo bon balang ki nong song song, jong kali kajang kajong ni. Ki bedang kmi lenti, bagi bedang kermen, ban sey ki nong nikmat, ban sey kita kirang pale download, kirang pale jimut, kita pale download, kita pale jimut, kirang dajir, kita dajir.
Iban wanra ya kasensar ka khadar ka bukut, iban wanra ya kasensar ka khadar ka bamno silya. Palbabit, ublay na saw sak ya kajing dua ya kajing pirat jong ki babon balang. Unoyam jong ka party ulong noyam bastar wasampang ubadon ya kabut ya kabor, bak hantam umabas kam ya kanomre. Kaya ka daw, kau penlong ya, ban snok tilang bak ka party. Hot kalang ka party ka brang pamay, kumbong ni Dr. Landa na kalang ka party ka brang pamay. Hendrai ka daw kau penlong ya ban snok tilang, don arli ki daw ki bahak mate. Bakini ki daw, kira penlong ki daw nakabenta ka job hiru kumjo ban ay ka jika sanya ka party. Kadaw ka ban ningkong ay kalong, day naman. Bawat apreng ka jilong sama ka sama, ngatrang bang angmut, wat kalong tangkum unong bot, lani unong kersan, lani unong yalang, nakwa bandang bentalang, ban sender, ya kalawin, jong ka kapateng bak kapateng bengriyo banwa. Nangis kam, kajiwan ka jong piru day namar, kapikwa ban sender lang, ya kalawin, jong ka kapateng bak kapateng bengriyo banwa. Kadaw ka baar, kawapenlong yan banyak semua apa kali ke party day naman banyak kali ke party la short la short la sing halor kanongren bat kinong yalang kilong kita kinong yalang kimo bat scam ya kanongren pagbala ng ang puntang ngamut pan kentho ngamut pan ang bagi waipat ki party la sing kram kanongren baro habaseng ya kanongren habaseng ka party ki sing na kanongren Hendrai sobennya uban ang bakim bats kram ya kanongre. Hendrai ke party BBP gadonnya kinoyong dua bats kram ya kanongre. Kim yang skram mahla kanongre wat na lagi haban yang marway kim yang skram mata. Palbabit kinoyong jo ke party. Kentho ki bahar dan ye Dr. Ricky bagi kiway pat kinoyong. Kilay nakaway ka sinong siya kaway pat ka sinong. Banpen sauto ya kan nongrem jong ka party ya ka jingtrang ka jing angut jong ka party lara biong ki jelang aposor lani anong kendong lara biong ka jelang ka moment statement skin ka bajan meru niyo ya ka jing kersan ka jong patpa ni ya ka jing ka jong patpa bat kunjo haja ka snong kunjo ni ya ka jing bat ka jing kersan jong patpa asnong jong sa ya ka party BPP. Kaya daw ko penlong ikiban kersan ban iya jadi ka party. Day namar biki ya ka jinkerman, bat day namar biki ya ka nongren baki noyalang dua baks kam ya ka nongren. Henry kumbong haman la kasamlang brot don kilang brot ki bali don kilang brot ki bayong. Habreng ka jingi ro don ro ka jingi ko. Hadin ka jingi jong ki patba, hadin bigayo ka jing kersan jong ki patba. Lasnang bangi kita kilang yung banwan na yung kijing kento kibabher. Kilasnang banput na rotelong kila pet yung singedo atong kinoylang daka jing kento ka jongki. Kila kento banong bunong yalang jo ka party ukwa ban pendoy ka district council ukwa ban raya kata ka article 371. Lasang ban kento banong ba ka party DPP kali ka party upersa ya kanti ka dostor. Kila pasang manwanra balong baka party BBP kabalong kabakumne kalong kabakumtay. Kisdang ban persang ban penbe kabanyalang baklayo patpa. Hari patpa bentar walong ibasta. Hakasinya lang jong kiwi pat ke party. Banyalang election nakabenta kertong namta ki kertong ki jongki. Om juru khamya semua pat bakin kran di kimat Henry kisupit na kimat jong noelang jong ke party. Kisukit ke kimat jong noelang party jong ke party kimut baka party kontrol lagi keno bagi kento. Khamtame inventary semput menteri kongsan jong kejelar jongi. Iba prestun tensong. Haka jengkren ke jongi om do khamyo smokot ba inkren sapang ka kartong lade benyekren sapang ka party ke jongi. Ikren betang sapang ka party pra. Kadang kawai ke jilang apa jatah. Harta kajilang jong ke party ke jongi. Lasdang man phone uwe parlok na pokas ng jata baruang yang badai
Balikin biayat ini kinongkersan jong ke parti. Balikin pipelongnya ke jelang jong ke parti BPP apa jatah kalian ke jentit ke jongi. Nalas maulingo pangalatungan. Namar bas kita yang uswa jong kata kasngi nilada pelongnya ke jelang po jatah. Nalas maulingo apa sayangan kan kurkom bagi noyelang pipelong dia kata ke jelang jong ke BPP apa jatah. Nilada tengah Henry yang keempat kutang hantar paling. Sakawai mga benyawa kalong balai bisa semput Menteri Kongsan Bandan lang ke parti pra. Hantar ngan sesuatu baga datang ke jingkran bilia. Balai wong kumta nakeliyo wong kaya daw ko pulang ipi wong kumta. Kadaw day namar wiyoswal semput Menteri Kongsan bakran betang sa pangupra kanu basdang kajialang atau bakot kajialang. Rumah sekitar pak, kem show ada kajian BPP ini dari kajian jadi lepak di parti. Nomor barok kesukaan betsipan ke BPP. Saud hamula sisen rupa sisen perhat. Mentali lasaman nibun kejingkan thak. Badau lapan seriem ya ke parti BPP baka takaseng leno Taliban. Hatum saud hamula, hatum saud sutia. Kawai kasing kerpat kezoah. Jadi semua Menteri Kongsan kalong lalu pikiran kat kalau pikiran lalu bisukan biria lalu pikiran dia kecil sisa naik dah pentang palap nama bagi betlut ya kanam kalau tidak teng kibriu kinung kenal so lalu bidang sembut Menteri Kongsan lalu beliau belabat ya tak Minister Polis Labonsnam kada kibikin bau ni kung uta unang komik lalu bawan rakyat kera jakor na kalgapot sa kawipan. Pagbabayit kinigijingkan tro kisdang nado kasendong kwe ado kaslak jat jong nomela pagbabayit kiyong baka party BPP ka kuwaban pendo ya kata kaarap kuwaban pendo ya ka district council berwanra ya ka article 371 pagbabayit ako ang suko kaya kata ka article 371 bagay ka daw ko pendo ya ka party berwanra ya ka article 371 Artikel 371 kamut baka nukunukaan belak hal ke sorkar India lakta ya kariti ke dustur ya kanyang karukam bat ya kajaka kaputa kan mamla bantrika mapo kajala kajamila dan idon ya ka artikel 371 omde ka artikel 371 oman pendono ya ke district council ka artikel 371 kamde ka padang thumay ya ka artikel 371 lasyam malalak hanamba nagalan Yung ladang ka article 371 onong don sa rasyonongso onong don sa ketrisnongso. Kanilpait ba, gibradang adang iwala, panuan na po nagalan na mukachong na po wuka. Kanagalan kada ni ka article 371, hulay kidang don, di kirang basnong, malakis nong. Yung baka article 371 ang pendono ay ka district council. Henry Pindaret sa po Mizoram. Kamizoram kada ni ka article 371G. Kada ni ka article 371G. Henry, kadon kasik schedule halay ni ki district council. Kalay marabat sakma district council. Pagbabayit ini kan kijingpritin ko tempan niya pagdabi. Kadao ka mahakmat bong nang ilang mukwa bakong kaparti kuha kalong banyaga ya karibe na kajan pagrew ka jongi. Banyaga ya kitagian jong sarkarin ya kabakta ya kanyam kabakta ya kariti ka distor bakbakta ya kajaka reputa jongi kong kitrais nang jong kanina jela. Hari ini kejialan kibelajar jogiwai pak ke parti ladon kawai kejialan jong ke parti NPP harus nong like kerhong hari ini kejialan ladon weu samarang ba na kami kadang bakhan ubayet tuan ya ke parti NPP ubayet tuan ya ke parti NPP uang ba ngalak kendo ya bago persetuan bak ngalang bana po kamo kuro konstituensi nginyo e kabut na kabentak NPP ulang bandro ka suka por yakipait ba jogas nong lakar hong bat joka mo kuro konstituensi ban vote ya NPP nang malagdo buram utawrang ba natry pili ya kata news natry pili ya gilapot kupor utawrang ba uang uto vote ya NPP balagdo buram mo ako rin perang buram. Ako rin perang burung.
Ngakwa ban pensaya pikir pagba. Ngakwa ban pensoto ya kador ka jong pikir pagba. Kavot ka jong pi am sem lamang ban ra purom yano yanuru. Kavot jong pi lamang ban ra purom ya pi ya kasmong ka phao pat ya kajala jong hi borok away. Kilasdang ban kentho komong na pasdang jong kajelang haluk bakut. Ngwan hangge. Hangge ngawan ban kentho ngawan hangge taman pensai ya kajin kenok ka jong ki. Wat apren kajin kentho ka jong ki na pasdang haluk bakut. Ki penkot ya kajin kren ka jong ki da kabong. Ngingim jong kentho sobhaban kyar na kajin kentho. Pasdang ro banong bagi MLA VPP. Kim juai bai dawai kim juai bai kot. Pagbabayin ngakwa o soto. Kamde ka kamram joki MLA RDC banai bai dawai. Kade ka kamram ko joki ban thawi ko policy ban pen bhai ka konsumar. Khnang mapilong ng kamso ban pan ka bai dawai. Nan suai nuksa yopi. Dani bai long kami national kharang. Dani bai long kami national kharang. Iba punya ibang badeng ikhol jonga idon po superker. Ikhaklung po superker. Yang kabay dawai kalaran kan kalaran palat musulah siusyo. Lap lailali kata ka MSIS kat baro. Iha bandi ka jaka kaputa tang bansiyo kabay dawai. Apay babay ka jingkali ka kali galong. Balay diwan hagi hospital private balay pinlet hagi hospital sarkar. Ki hospital sarkar ki doni ki doktor ki nang sumar ki bastat ka syamhan. Henry namar bambiang ka jaka sumar bambamdon ki tiar omla banay ka jing sumar ka bambiang ko paka. Gay namar ka daw. Baginong song sulong jong kani ka dong kathan bato ka jalahi bro ka way ki hap ban ba da karam nakabanta banyo ka jing sumar ka bambiang ba ko paka. Pagbabayit kay ka daw ko pelong ikinigino ilang banong. Baka party NPP ka ay bay daway ka ay bay kot. Kadaw din namar bagi kuwaban penlong raripi. Kadaw din namar bagi kuwaban penlong raripi panbat ya pi na serok pi kajompi. Bagin rai na kabanta kajingin kajompi. Nakuwaban ay nuksa kajingong kajingman hapo kajala kajompi. Hapo kajala kajompi ngidon niya katakalita sivit 75.5%. Naninyo 1.1%. Literacy rate kaumot baka jingdon jom kita kinong song kibanan bantho bantar bapan kulit. Kasorkar kapel kios kong ya kajilong jo kajala sikiway pat kajala dakan ni literacy rate mo kajingdon jong kita kibanang kibasta kali kibanang bantho bantar. Henry Smosi banong wat apre kajingkio jo literacy rate kaduna ke employment rate lani kata kajingyokam jo kipur samla. Hari ini benai projek kata pulih ya kami gaya projek nantos nama Arjar Al-Husan Al-Husan dan kata kambang tengka juga serkar negara kabenta Al-Husan ngalap begitu angku lengba kata period labor survey lalu Jun Arjar Al-Huar lalu Julai Arjar Al-Pulai kilap bak employment rate apa ka jela ka jami gede 100% bak kham hai buat ya national average dan ya kata employment rate unemployment rate apa ka di India kamut bak jinggon jadi samla gimam yo kam yo jam apa ka jela ka jami kalau ka bak krai hado kata bagi samla kim la shu ban kam ban jam yo shu ka kam kaja bak ka kham sosi ya kalau mentah wat apreng bagi khun wat apreng bagi kimegi pa kipenang kipensta jadi khun kiti kimyo ya kam kajam namar babale kajok mentah katun kajingong kajiman mentah katun kajing sisa go mentah kam desu katnu supit mereka dai yano supit kam desu kamno pinang pista henry kadai yano supit larabi itu MLA MDC pio ya kam kajam kata kandai kalukong kabasyong hok pagbabayit nakuaro pampentaw hangin wat apreng kajingkiyo jong kata kalitrisili kumawa mende kajingkiyo jong kita kibanang kibantho bantar baban puli ngim juga hampet kot ya kata employability skills rate Rani kajingdon jom kita kisamla kibala pukop halade ya kata ka skills bantri kikam maper lulong communication skills bansna website banle coding graphic designing bakiwi pat skills ngatap
baka dong ka company hapo ka jalan Megalia. Kabatray, baka bahay kami kisamla ars pangut hapo ka jalan Megalia. But kini ki company kisir ka tax sa sarkar kadosan kolor sistem. Baka maars pangut kisamla kiyokam. Sumut dong mapi. Lala dong tang arpo ki company kibawang sa Port Megalia. Bagi ay kam maars pangut hapo ka company kumbasaw hajarmut kisamla kiyokam. Balalakawin ang company kasi yung San Color, San into Arpaw kan de Shispa Color, tangka tax bakan siya sa kasorkar, ban pentrikam, ya kajik yung fight ba. Henry ka daw ka masosi, bagamat ka masosi kalong. Baong day baka sorkar kam kwa, kam day baka sorkar kam don lat, dan lenti, ban ay jam, Henry day bakikwa, bakisamla, kinumyo jam. Balay, nakikwa ban penlong maraw sa sisir. Lagi pun sama kita ni rekam kejam kebabiang, kiraban pendapan pendiang yang yang kesam, kiraban sial yang kepada wai hotang abasitam, kita nombor show pelit sedia mali MDC. Tangan apa bangang, lagi sama lagi yo kita kebabiang kita nombor show pelit sedia mali MDC banyak kepada wai. Kamtam lalat natan yang kerja kesumar kebabiang, undang kamtan show pensiu yang kepada wai kebagai. Palba pilih sotu. Bapidon, ya kalingkor, kabakya. Bapidon ki barangdor. Basobha waksa elam bakla, hagani kajing syapu pentir ko tempan jonglo re jonglo. Ki ang la ribot ya LPP, ya LPP, wat pan by dawai, wat pan by kotsu, na ka LPP. Ublay kay kan rapon pendapon pendang ya kayeng kasan ko jongpi. Ungton unu priru bala penyaplino baru ublay kay nalaro pendapan pendang. Bilang balong kung de menta, day na kata day na kita kinong ay by dawai, kinong ay by kot. Tamat pamulaya kalong, bagiwan ay by dawai, ay by kot tan sisil sansnem. Kajing kali kalong, hato hipang sisil sansnem. Kajing kali kalong, hato pinong kambay kot sisil sansnem. Pagbabayit, solbaban solto, patpawak siya ilang bakla, hadir di syapu, tim potong tanjong lore jonglo. Hadir kajing kentua joki kinoyam, ki bagi pagba kita ngiyet tonton ya ke parti BPP, kita ngiyet tonton ya kita kinoyam juga parti. Kemisen ransyo, wat hadir kajing kentua joki kinoyam, jelas dang ban kentua, wat saya kajing rai jong ke parti. Natarai BI ya kata. Hadir kajing ketua ikina ilang jelas tambah kentok saya kajing rai jong ke parti. Wat hadir jong kata kentak serodap. Wat hadir jong kata gi bagi pak kidang poin baik sa kajing ilang jong ke BPP. Bagi rai kajing iye kajing kesanya ke BPP. Kira sedang ban kentok ban kenok saya pak. Kisgang sa manong bagi bekersanya ke BPP. Dari kita ki kredit. Kebekersanya ke BPP. Dari kita ki bersosial. Baik bang aku aban clear. Hato kajiwan jong pis kali kajilan dia kajing songset. Hato kajiwan jong pis kali kajilan dia kajing songset. Kajiwan jong pis kali kajilan dia namar kajing kersoi kajing sedang nak mensir kadolo kajong pi panwan la ya kajing telah hato katong kathan kajong pi bah jelai borokowe. Baik bang baik. Nakwaro akan lapor. Ban pensai kendak. Badon kita kibong, baka buat ke parti NPP, harajela pola kerong bagiong, baka NPP kali abha hado kata ya kajela. Wat apeng kajila kajong ki banyalam bakla kipat ba kajong persan ki banyalam bakla kipat ba kipengkot ya kajelang da kabong pat ba wat sa elang bakla. Pat ba wat sa elang bakla. Pat ba bayit landay baka BPP kali abha sisa. Kajala kajong ikanong hiyar kapuli dangli. Ya kajala kajong inaptep kung kata educational hub agis nang gibrada. Kajala kajong ikanong hiyar kung kanupet ya ka kung kajala ka badokta. Kajala natakadung jo assembly kanong hub. Kajing king duar suat kanong pra silaisin. Henry day nama kajing mamtari hub kajong ki. Kabawan ra ya kajing kaya jong upat ba. Baday nama kajing mamtari hub kajong ki. Bagi pat ba kaya sedang manpahikmat sa BPP. Pat ba bayit. Kaya kadaw kung penlang ikiban pili ka parti BPP katne. Kaya kadaw ka BPP kadantang sawat kiya mali. Kampadan MDC, kampadan MP, kampadan nakaborsen siya. Henry kaya kadaw kung penlang ikiban pili katne.
iposep, ikrumar jenggut, matrai teng-teng habatya habadam ki rumah yang dibipi. Kiwat nanti kinwapya kinwadam so namar begitu para. Kaya kadang begitu ke parti berang rumah berang tersawut kia mali. Kadang begitu day namar begitu maki soto berang empat ba imuye jangan parti kandung Islam so makin sampai apa bipi. Padahal nakwaru menang, bamenta, kanya election MP kumujuang kibreo minjul kami ikut election MP kan long kumne kumalong menta. Bagi payta kisang banship laham kisang bansoto ya kan kuar jong MP. Menta ngit jana hagi kisni banwan khamtame kindon kinawan pitsnyang haman la kisno. Kindon kinawan pitsnyang giban terwaya pikum kisnyang kum kimrat kum kita kinong gampla. Pajba baye kenal, hal video yang ada ondel video tayar dia marway. Hal video yang kacing perang kacing anglo, video yang kacing kerman jadi kubur kikti. Hal video kamu kacang pi ondel tang video dia lagi. Hal video yang kamu ngambil jong kaya kasam. Dari nama kata kata upat babayet, lakukan kentu ya pi. Bawa nungop, wan nungop, lagi ni kacing dia kacing jadi pat ba. Ujung kini kita orang jom parti NPP. Makwaru benong kendak, lampak bangkren silang nopi anggon di bangkren hadim. Makwaru benong kendak, mentayo dan napian jom pi keberang kelumar jemut. Langin bot ya ke VPP, langin bot ya ke Kongres. Ke Kongres compare, ke Kongres compare, ke Kongres habidi begini kasih ya kan nungdai ke timakaan keberang pemai. Ya kan ni lawan ra dekat Kongres hosnam siajar kendai pak sampusan. Balawan ra biang lu hosnam arajar lai. Katakan menilai lawan rakyat media berdiri sosnam siaja kendai sepan rupra. Katakan jengkang bandong masih lawan rakyat Kongres Bihar sosnam siaja kendai sepasan rupra. Katakan jengkang mempundo sekul tribe no yang kita Kristen. Kamde berang pemai lawan rakyat UMP dong Kongres UMP karpet sosnam siaja kendai sepasan rupra. Pai bami wanum saya lambaklah. Lalai berjen baka Kongres kaperhat ya kajengnya jonga jompi kum kiri ulung ngenjen layo ya KLP nado barang sensar ke Kongres hapo kajela bat hapo ke Sarkar India ngenjen layo baka kartian kasih kendrung hak kernit kapra nado barang sensar ke Sarkar Kongres hapo kajela bat Sarkar India. Pai bami ngaku aban keli ya pi kanya kacing keli ban pengkot ya kacing keli bejonga pi dai kinong Hari kedong kepan kedong idang bun kinora fiskal thok kham bhai kamera par kam thok lalu bitong yono biangso lalu bitong yono biangso bat pi ai ong pi ai sbo hadian khatsan slam mum sei so pille umlo pintong no dai gari ko pintong no yung biangso komenta batong yung biangso ko pamai wan ngin ai ong wan ngin ai sbo knang ba ma ba mapi ngin yo bam yo tawso bat kapateng bri ko banang ngin yo bam yo tawso. Pagbabayad, one line, Dr. Ricky Sengkon, yung lapan lang siya kajiyalang akali ka dyan, Henry N1, kung MP, John Pew, John Asisian kasi. Kubesyo mo, kubesyo dyan mo. Kubesyo sama perkat itu dikertiin John Pew. Tengahnya kita tak ada so sibuk itu perkat, hari itu pensiai, namanya sama rangga. Kapor aja yang nomsimnya kapor te idang dong nong keren ini kapor so haman kap sisindan ni Dr. Baskem manaya kecing keren kan dia por dengan seberai kubri yai kelum ibai penyak ini juga jinyalang hari kejangan Pagi ai kuda dulu ya ka dorbar snong ya ka kala ai yang ni kala ya ka bang wan na kala caka ya ka bangin penong ya ka meeting ya ka bangin ai kisi persa sepi na kalian caka party abele buat kini election MP ya ka bangin pa yo kertong jumi sa parlimen takkan jika sang jumi Reng ai kuda dulu ya ki Derong ba jong ke parti, jinong tere jong ke parti, bat kham kame, ya pi ki pai ba, ki bela pelai ke po ke jong pi, ki bela wan sekali ke jaga, pi wan ba ki khol ki ti jong pi, pi alam ki khol ki ti jong pi, bat pi le pelut ke po jong pi, ya ka ban wan ban singam, ya ka ke ba ni don ban keren, bat syai ha ke jan ni, kubi si boleh.
yang wala ini cengai komplain ai Dr. Ricky Singkon boleh no hikai jonga. Pada wala alu ini cengai komplain nai ba aden de besaimai wala imla banwan sagane ga jalan rei iha ini cengai komplain ya hi pat ba. Hawan apa ya kane ga jalan election. Nga ikamula surukom. Balik orang yang tak kalau hagane KCC RC ngai bani nagalian cuma voice of the people party lain ka parti pra isa ong ha kibrir iba ben meni kiong ibang stenkle ya apa petnya ke PPP Kibon kibanang ustad kibawang banyak snow baka boys of the party. Kinongi kain di university, kinongi kain di college. Kiba pendak ini kabang kiba kere. Ya kabanya tui baka ni ke party. Kini kinongi kain mensua bak kakin trup yang aru. Niam tre abanya tre baka kuai ke party nama bangi itu.